Ovaj video omogućuje vam Medadria. Dragi gospodine, kao prvo želim vam dobar dan. I vama isto, gospodine. Evo, šta ste rekli? I vama isto, gospodine. Recite mi, ovako. Vaš problem godinama je vaša bujna frizura. Da, i posao. Bujna frizura koju jednostavno vi ne možete nikako na neki način da ju smirite. Ona je živa, ona je bujna, ona je sve samo ne mirna. Da. Vaša frizura vama ponekad stvara probleme. Da. Ujutro kad se probudite iz dubokog sna i kada krenete u svoj radni dan, vi se nasmiješite. Nasmiješite se sam sebi, ali ono kada se pogledate u zrcalo, šta vam padne mrak na oči, to je frizura. Gori. To je frizura. Ovaj čovjek ima problema sa frizurom, a Sajko je ovdje čovjek koji će pomoći gospodinu frizuri da njegovu frizuru napravi postojanom i drugačijom. Sigurno se pitate, poštovano gledateljstvo, na koji način ću pomoći ovom gospodinu sa njegovom frizurom. Samo sekundu, u mom super saku ćemo pronaći škare. Škare koje će pomoći gospodinu sa njegovom frizurom. Evo ga, gospodine, sjednite. Kratko. Evo, molim vas, budite tako ljubazni. Ajde, lijepo sjedite. Sjedite leđima meni okrenite. A sada ćemo pozvati gospodina da mi drži mikrofon. Dođite. S ove strane vas lijepo molim. Inače, ovo je moj osobni stalak. Ovako. Evo ga. Gospodin osobni stalak, svaki čovjek u svom životu, ako nema osobnog stalka, nije napravio ništa. Ja osobno uvijek nosim osobno stalka. On služi da se ja, kad sam umoran, naslonim, da mi drži mikrofon, ili kad sam isfrustriran da mu kažem zašto si to danas napravio, više mi je dosta. Osobni stalak je uvijek dobar. Ali uglavnom, mi se moramo vratiti čovjeku i njegove frizuri. Znači, lijepo gledajte napad. Ujutro se čovjek probudi, on je nezadovoljan, ima bujnu frizuru. Pomoći će mu drvene škare. Drvene škare će mu pomoć. Je, držiš to? Je. Držiš. Dobro to drži. Ove škare će mu pomoć. Evo ga, idemo. Pa te neće Bog pomoći kako ja ustanem. Evo, sad smo počeli prijetiti i vrijeđati. Evo. Jel držiš? Je. Držimo se. Pa ubiti se, majke. Evo ga, čekajte. Lijepa je frizura. Čekajte. Sigurno. Pogledajte se u zrcalo. Jel dobro? Još gore. Odlično je, evo, pogledajte. Evo ga, dame i gospodo, jel držiš? Dame i gospodo, bio ovo gospodin frizura. Molim vas da se okrenete da vide svi. Želite li vi imati dobru frizuru, dođite kod Sajka. On ne samo da liječi bolesti i nekakve psihoreumatske, somatske stvari, on liječi i frizuru. Stalak, hvala ti lijepa, vidimo se, drž se, vidimo se, pozdrav, a sada moram vas pozdraviti, poštovano gledateljstvo, jer gospodin mi mora nešto reći. A reći mi upravo sada. Kako si tako ti malo naduboran si, malo imaš taj jezike? Kaže gospodin da osjeti kod mene lovu. Kod tebe? Ne kod tebe nema love. Evo ga, kod mene nema love, a naravno da nema love jer ja pomažem ljudima. Poštovano gledateljstvo, vidimo se neki drugi put. Vidimo se u nekom drugom svijetu zvanom Sajko.